Ya kok dingin, durung peragat. Ayo, mana. Arane siapa? Ailun. Iya. Siapa, Je? Manyung. Sik, bapak reangan mah. Sama. Siapa? Ailun. Iya. Oh, Manyung. Dudu. Siapa nang arane? Ailun. Embre. Embre pisan. Arane Kairul. Pengen duit beli. Genang. Ya kok dingin. Sabar. Ngerti bocah cilik kon duit mah. Sabar bro, sabar. Ules. Sabar, senang pengen duit. Sekolah beli. Wes. Sekelas pira? Anaknya siapa? Peden. Den, mau keten, anaknya bedal. Sirana kok kayak berita kehilangan. Pengen duit. Arane Pengen duit senang Lamun pengen duit 1.000. Sira pengen duit belum loro. Ya pengen kita kan. Nah, lamun pengen duit 1.000 wong loro. Iya. 1.000 dewe kan ah. Ya wis dhewe kan sedia ketemu loro. Yakin 1.000 kita 1.000. 1.000-an. Iya. Ya wis sebelah kene. Ah. Oh. Tebak-tebakan siapa sing menang cek duit sih sebelah kanan. Oke, siap. Sing menang 1.000, Ya. sing kalah disembur. Oh, disembur. Iya. Adiae. Iya. Awas siraki kalah, disembur bagian. Beli kena mengintimidasi. Maksudnya sing menang 1.000. Sing menang 1.000. Intimidasi priben lah itu ada. Awas sing menang 1.000 ya. Tebak-tebakan gapa sing oli itu apa gapa sing bener ya 1.000. Gapa beli ke badek disembur. Del. Disembure. Oh, Sebelah kanan. disembure karo apa? Kalau baju comberan. Kanan. Enak. Kayak Sira macul gampang kan kancil. Mang itu kancil, Mang. Kancil. Apaan nih ora? Ayo. Kamu kitin, kamu kitin. Kamu kaden anak nangis mau. woi naksira nangisku. Embu temen orang nyengkul acan. Ya bukine bocah nangis gak wedi. Oh, pengen duit. Pengen duit senang ya. Iya kok menang. Ya kok dingin. Menek terus kena. Ya kok dingin. Menek. Kenceng bae. Wedin dolos. Ku. Ya kok dingin itu. Nangis pe duit meneh. Cil, asa kaya konce. Ya bocah cilik kan, Cil. Bocah cilik mana. Ya wis meneng. 10.000 becil 10 payen 10.000. Hah? Payen 10.000. 1.000 nang ya. Iya. Cak ting tang. Yo bocah nangis. Meneh kakian. Ayo. Tebak-tebakan. Ya. Oke. Orang nangis ke bari meneh kun mah. Santai bae. Nah. Siapa sih nakal nang? Makan cili.